ijambo rivuga ngo ingaruka zo gusinzira mu gitaramo. Ko murumva amagambo adakomeye. Imana nitugirira neza ikongera ikaduhereza akanya abashumba bakatwemerera tuzaganira amagambo y'Imana. Amen. Nukuri yarambwiye ariko sinabona umwanya wo gutegura ngo bigere nijoro umugabo kandi ntabwo wowe tudategura utanasoma n'ijambo uzabwiriza iki uzahagarara imbere y'abantu babwira iki nkamubwira ntutoye. Amen. Amen. Nzabakiza tubana ntiyarabizi. Warubizi? Ntiyarabizi naye ntacecetse byari ibanga ryanje gusa. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba umunyamugisha. Amen. Turareba ibintu bigera muri bingahe, turareba tuvuge nese kuba umunyamugisha ni iki? Umunyamugisha ni iki? Cyangwa se umuntu wiswe umunyamugisha aba ameze gute? Niturangiza turebe abagabo babiri bo muri Bibiliya babaye abanyamugisha ngo Imana ikazibareba ikabishimira. Hari ibyo bari bujuje kugira ngo bitwe abanyamugisha. Kugira ngo bitwe umunyamugisha hari ibyo ugomba kuzuza. Amen. Umuririmbyi ngo Nutogene wo mu Rwanda mwese muramu